i imam 14 ovi. Wow, ne pucaju. Jel me furaš, sine? Pa strušio si mi sve što sam gradio. I pozdrav svima, dobrodošli u još jednu epizodu Minecraft preživljavanja na mom kanalu. Prije svega želio bih da iskoristim ovu priliku da vam poželim sretnu novu godinu raja. Želim vam sve najbolje i htio bih da vas pitam kako ste vi proveli novu godinu i gdje ste bili. Možete ostaviti sve to dole u komentare. Ok ljudi, evo nas nazad. Prošli put smo završili epizodu ovdje u ovoj našoj maloj kućici. Ostavio sam sve svoje stvari koje sam našao kao željezo, jaja, gljive, kosti i ovo ostalo u moj chest ovdje, koji će za sad ostati ovdje, neću ništa dirati jer nemam kreveta još, tako da sam morao čekati da prođe noć. To je radi se nešto malo po noći, ali nisam pretjerano odlazio od ove kuće. Za danas imam nešto pokazati s druge strane brda, kao što sam rekao u prošloj epizodi gdje ćemo graditi. Pripremio sam malo materijala pošto sam vas pitao da li želite da ja snimam sve ono bukvalno kako kopam i dogovorili smo se da sve što nešto dosadno gradim, što traje dugo, ću raditi kao speed build, kao zidovi na primjer, nešto tako. Isto tako da pripremim materijale prije snimanja, to je da iskopam i onda počnem snimati. Kao što vidite imam mnogo drveta i mnogo kamena, ništa ostalo nisam uspio naći, nisam pravio rudnik, ne želim to još raditi. I ako se sjećate prošli put kada smo se popeli na ovo ovdje brdo, samo moment, vidjeli smo da s druge strane tamo rijeke imamo pjesak, kao što vidite to je tu. To je super zato što će na pjesak trebati da pravimo kamen od pijeska, isto tako i staklo za naše građevine, ali isto tako da možemo napraviti farmu kaktusa. Iako kaktus nije toliko koristan, ali eto želim da napravim i to. Ono što sam započeo ovdje, što vam želim pokazati u ovoj epizodi, jeste da sam napravio znači, svoj, ajmo reći, nacrt dvorca kako će izgledati. Ovo je jedan mali dvorac u kojem će znači, biti samo 4 kule okolo i zidovi. Međutim, ono što ću raditi jeste napravit ću prolaz ispod zemlje gdje će biti ostale sobe. Ono, tipa moja kuća, ne znam, kuhnja i tako dalje, gdje ću ostaviti hranu. S ove strane ovdje napravit ću neke radnje kao što su, ne znam, kovačnica, ne znam, vjetrenjača za brašno i tako dalje, dok ću vam napraviti, ne znam, farmu drveta, farmu pšenice, farmu svega. A isto tako ispod ću napraviti neke podzemne farme kao farmu gljiva. Da ne bi dužili dalje ovu epizodu, hajde da počnemo u današnjoj epizodi. Znači počet ćemo raditi malo oko zidova ovoga jer želim da se preselimo ovdje i da napravim kuću pod zemljom što prije jer mi je ovo sigurno. Isto tako oko ovog dvorca postavit ću vodu čisto da creeper ne bi mogli prići zidovima. A ovdje ću napraviti kao neki most ili kao neki ulaz, možda ću ovdje zablokirati, samo ću ostaviti ova dva tamo. Kasnije ovdje ću napraviti most preko ovoga i tamo ćemo napraviti jednu pješčanu palaču. Za sada nisam skontao koliko visinu čiće ovih zidova, međutim eno kao što vidite tamo, a bolje je da s ove strane krenemo. Ovolika su mi vrata i ono što sam želio učiniti jeste da kada napravim ove kule, kao što vidite, evo na primjer ovdje primjer, samo da brže ovo podignem malo. Ok, mislim da još jedan bi trebao, pošto tu su vrata, da još jedan. Ovdje s ove strane zida imat ćemo jednu stazicu malo, ovo će biti još dignuto gore sa stepenicama, tipa ovako sam to mislio raditi. Ok, morat ću ovo postaviti jedan kamen. Još jedan, jao, koji fail. Znači ovo sam mislio ovako staviti stepenice i sada ovdje ne znam opet kamen, pa ovdje dva i onda opet stepenice ovako. I to će izgledati jako fino s ove strane kao što vidite. Gore će biti kao na trokutiće. Doduše sad malo ružno izgleda, nisam ove zidove ovdje digao, a s one tamo strane, znači ova stazica može se proći do iduće kule ovdje iznad prolaza. Tako da hajde da dignem ove zidove, kao što vidite zidove pravimo od običnog kamena za sada, možda ću kasnije mijenjati, ali međutim za sad izgleda odlično jer tako kula i treba da izgleda, a na ćoškama stavio sam drveće kao potporu da izgleda ono. Stoga hajde da ovo proširimo ovdje, tako. Sad da vidimo otprilike gdje je ta sredina, kako ćemo to uspjeti. Ok, da se udalji malo tu. Sada bi trebao ovdje još jedan stepenik. Tako, i ovdje gore na vrhu dva stepenika. S te strane i s ove strane. To bilo to, znači ovako bi izgledala moja vrata.
S unutrašnje strane možda izgleda malo ružno, ali međutim možemo to dekorisati. S vanjske strane izgleda mnogo ljepše. Pogotovo kad budemo digli ove kule, ja mislim da će to izgledati odlično. Za sada hajde da uzmemo ovo drveće i da dignemo ove ovdje na dovoljnu visinu. Tako. Evo, izvinite, zvoni mi telefon pa vraćam se za koji minut. Ok, ljudi, izvinite zbog ovoga, zvonio mi telefon, morao sam se javim. Znači, digli smo ove kule, idemo još ovu sredinu. Tu možemo odmah i kamenje stavljati u krug, zašto da ne. Čisto da možemo hodati. Ovo u sredini neću popunjavati jer se neće vidjet će se tek na vrhu kad znači stavim sve, napravit ću tu i kako se zove to ću fino izagraditi da se ne vidi da se može hodati jer kule će biti takve da će se moći hodati u njima i odnosno moći se gađati creeper i ostala čudovišta sa strijelama dozgo. Zbog toga istuži kula, ne samo radi dekoracije. Prije svega, Raja, hvala vam na odličnoj podršci na ovom kanalu. Zaista nisam očekivao da ću ovako brzo narasti. Ja mislim da sam u ovom trenutku oko 250 subscribera dok snimam ovu epizodu. I mnogo vam hvala na tome. Ono što sam želio jeste da napravim... Neću od ovog od svjetlog ću staviti. Treba ovako ovi 8 za sad. Popuniti ovo ovdje. A kulu ćemo dignuti još malo gore, to jest ove drvene platforme dignut ćemo još malo gore, čisto onako da možemo hodati u kuli i kasnije da možemo se boriti s creeperima. Da li sam ovo dovoljno na istu visinu digao? Jesam. Kako sada povežem ovo? Treba će mi par slabova. Čekaj, čisto da vidim ovako kako izgleda. Ovo je super za sad. Znači stavit ćemo gore, stavit ćemo drvene vrhove, ja mislim. Ja mislim da bi to išlo najbolje s ovim. Hajde da probamo, znači, treba mi slabova. Kako se ono pravi slabov, da li sam zaboravio? A nije, ovo je ona... Treba mi working bench prije toga. Hajde napravimo jednu ovdje. Tako. Trebam working bench, onda trebaju 3 se, ja mislim, staviti. Hajde pretvorimo ovo sve, pošto ovako ovo će nam trebati. Zašto samo 6? Jao, kako je ovo glupo. Idemo gore da ovo zagradimo. Valjda ćemo imati dovoljno da skočim na ovo. Jao, zašto nisam napravio još, ne razumijem. Ok, sad je već bolje. Sad imamo 64, mislim da bi će dovoljno da napravimo čitav dvorac s ovim. Ok, malo sam se dezorientisao. Ne znam gdje sam, moram držati shift, ne bi želio da padnem dole. Tako je sada onaj fail koji mrzim. Da li ćemo skočiti tamo? Tako blizu. Ok, moraš postaviti kamen ovdje. Da bi skočiti. Izvinite, zbog toga opet sam kašljao, morao sam etovati ovaj dio. Malo sam još bolestan, iako me popušta ova gripa. Ali eto, opet nekad ovako kašljem i dalje sam promukao. Ovo je za sad super. Ono što ćemo raditi jedino još jeste da ćemo staviti ovako samo na sredinu još koji slab i dignut ćemo ga još za jednu. Možda puni blok sam trebao staviti. I ovo će biti završena naša kula. Hajde samo da pogledamo Ne, jao, kako sam samo glup. Da li imam kamena dovoljno? S obzirom da mislim neću moći sve završiti ovo. Da, ovo moram strušiti, ovo sam rekao. Kad vidimo kako za sad to izgleda. Ovo za sad odlično izgleda. Idemo s vanjske strane. Ja umrijeću. Imam li ja hrane uopšte? Imam jedno parče mesa. Za sad nije loše, međutim, kasnije ću promijeniti, nešto ću dekorisati. Ne sviđam se baš izgled krova, morat ću ga još malo dignut. Gore visočije. Međutim, za sad je bitno samo da je funkcionalno. Možda ću na kraju sve napraviti od kamena, nisam siguran. Međutim, hajmo mi sad vamo do druge kule da polako ovo dižemo. Tu. I zašto nemam drveta pri ruci? Ovako. Isto tako, Raja, ako imate neke ideje kako da pravim recimo neke farme kreativne, za početak, molim vas, nemojte mi slati one automatizovane farme, to je sa redstoneom i ono, ne znam, sa sticky pistonima. Ja to sad nemam nikakvih materijala. Naravno, zašto? Ne držim shift. Ja za sad nemam nikakvih materijala za to i ne bih želio da uključujem kreativ mod čisto da varam. Gledao sam, jel me zezaš? Znači, ne vjerujem. Zašto ne držim shift?
Ne bih želio da znači, koristim creative mode da varam u tom smislu. Gledao sam neke druge koje snimaju, neću da imenujem. Znači, otvori mi kraljevstvo koje je izgradio za 7 dana. Znači, sine, ja ono ne bi, one materijale koje on ima, ja ne bi ono skupio za, znači, mjesec dana da igram, ne znam, svaki dan 24 sata. Znači, to su zgrade, to vile, to dvorac od 1.000.000 spratova sa 60 kula. Ako si tu radio, znači, u Survivoru, bez čitanja, znači, brate, ti nemaš život. Znači, ti čitav dan igraš Minecrafta i to je jako loše za tebe. Ja, šta? Okej. Treba mi još malo podići ovo gore. I sada mrzim zašto sam on ostavio dole, ali nema veze. Ja mislim da ovo... Wow, brate, koja fula. Ova mi ovdje dio ne treba. Tako, hajde sad da spojimo s ovim vamo. Tu, pa ćemo onda popuniti ovo sve. Znači, za sad mi ovo ne treba, ovo sam bez veze stavio. Idemo tu, idemo razvaliti ove. Ja nemoj samo da vam spadneš dole. Ok, moram pokupiti to oprezno. Nisam još navikao da držim shift u Minecraftu, međutim morat ću to da naučim. Ok, noć pada i ovo je jako loše za nas jer ja nemam krevet, a ne želim da radim po noći. Ajde prije toga da stavimo jednu baklju ovako ovdje, čisto da ovo osvijetli. Isto tako hvala na komentarima, vidim da vam se sviđa što igram sa shaderima, nastavit ću tako snimati. Međutim, pitao sam vas za neke teksture, mnogo vas je ostalo, međutim nisam sve provjerio. Ima par tekstura koje sam skinuo, međutim nisam im u ovu epizodu bacio zbog toga što... Ok, ovo ne mogu da stavim, morat ću ovdje staviti dole. Nisam u ovu epizodu bacio zato što nisam imao vremena ovo na brzinu snimam jer imam malo slobodnog vremena. Jer nova godina, inače nisam kući, idem kod neke rodbine i tako kod prijatelja. Pa nadam se da se nećete ljuti zbog teksture. Međutim, u sljedeći epizod vjerojatno ću ubaciti neku teksturu. Hajde ovdje stavimo ove slabove kad već imamo i idemo tu napraviti ove još dodatno ova 3. I sada bi trebali popet se gore i napraviti krov od ovih slabova. Ok, tako, drži shift i nemoj se zezat sada, to je jako bitno. Epizode, neki su tražili da snimam malo duže epizode, oko 20-30 minuta, međutim, ja ne vidim stvarno point u tome, to su preduge epizode, prvi ja ne mogu toliko gledati, tako da ću za sad snimati epizode oko 10 do maksimalno 15 minuta, ako radim nešto specijalno ovako, tada ću možda snimati maksimalno 20 minuta, međutim, inače ovako započet ću reći vam šta ćemo raditi, a onda, šta nisam popunio ovaj zid ovdje. Ovako nekad započet epizod, počet ću graditi i onda ću ja završiti sam, znači, van snimanja, što bi rekao, jao, dam pripremač. Tu je jedan pauk, ne želim da se zezam s njim. Skoči na mene, jao, nemam se gdje sakriti, to mi najgore. Što je dobro jest, wow, nisam jeo. Jao, zašto nisam jeo? Ok, morat ćemo staviti malo baklji okolo, čisto da nam čudovište se ne bi spawnalo ovdje. Ajde malo, potrči sine, potrči malo. Ne možeš samo hodat. Kao što sam rekao, znači, ovako ću nekad započeti raditi i onda ću završiti offline, odnosno sam. Jer naprosto ne dam se sad graditi čitav dvorac, a vi da gledate. Ovako ću ući malo da popričam s vama, da vam kažem šta se planira u kojoj epizodi. Kao što vidite, nestalo mi materijala, stoga morat ću ubrzo sjeći šumu i kopati još kamenja. Vidite, onda je bila dobra ideja još proširiti za jedno ovako. Ili možda ostaviti ovako, ne znam. Za sad izgleda super ovaj dvorac. Meni se sviđa, ovo će biti ljesto da se može popeti gore. I isto na ovoj strani. A tu će biti negdje ovdje možda ovako, bit će stepence koje će sići dole i dole će biti sobe velike pod zemljom. Podloga će biti od kamena, običnog, znači onoga kada stavite ovaj cobblestone u ovo ispečete ga, onda dobijete ovaj fini kamen, ne znam kako ga zovete već. I njega ću ovako staviti ovu podlogu. Hajde iskoristimo to sada da imam ja lopatu. Imam, nisam je vidio. Ok, imam 27, hajde malo iskopavam da barem postavim i ovo malo epizod, čisto da vidimo kako će to izgledati kada krenemo praviti. Što se tiče mostova, sad ću vam pokazati kako sam to planirao. Nisam mostov nego prilaz dvorcu, čisto onako malo da izgleda interesantnije. Zato će mi trebat će mi, ok, da probam ovako. Ovo mi treba i treba mi štapova. Ok, sad mi treba working bench, ga ovdje jedan imam. Ja koliko sam puta napravio working bench, da li se ovako pravi, da napravi se ovako.
i imam 14 ovi. Wow, ne pucaju. Jel me furaš, sine? Pa strušio si mi sve što sam gradio. Jao, ne vjerujem. Znači, kako sam mislio da napravim ovaj prilaz dvorcu, hajde da ponovo stavim ovo. Jao, ne vjerujem, sve mi je pokvario, jao, glupi creeper. Kako ga nisam vidio? Evo zašto mrzim. Nijedan krevet i onda se ovakav čudo... eno još jednog dole. Nadam se da me nije vidio. Znači, kako ćemo napraviti prilaz? Napravit ću ovako, znači, bit će tu neki kao drveni most. I onda ćemo staviti ovako 1, 2 i ovdje će kao biti... Ne gore, tu, 3. Ovako će biti prilaz mostu. Isto iz druge strane 1, 2, 3. Tu će biti 1, 2 i ovdje će biti 1. Ajde srušim ovo. I ovdje u sredini, znači, bit će slebovi. Odnosno... Ja, zašto opet ne uzmem lopat? Nemoj mi se samo iza leđa šunjat. Znači, ne želim opet da... I tu ću, znači, staviti ovako... Ja, ne ovo. A sad nemam sekira i morat ću ovako razvaliti. Ajde, požuri. Gdje su mi ove tamno drvo? Evo ga. Znači, tu ću staviti ovako, to će biti kao most. Sad kad samo da stavim ovo ispod. I nestalo mi. Da li mi je nestalo drveta? Jeste. Znači, uglavnom, shvatate point. Znači, to će biti kao prilaz dvorcu s ove strane. Možda ću staviti još... Ne! Jao, kako me nije ubio sad bio. Pa ne vjerujem. Znači, Raja... Ja prestajem snimati ovu epizodu. Nije sigurno po noći da ovo snimam. Ok, možda ću ubrzo moći napraviti krevet jer imam stringova. Nemam dovoljno za krevet, ali probat ću naći neke ovce u blizini. Kao što vidite, previše je opasno da išta dalje radim po noći. Uglavnom, tu će biti most, znači prilaz, ispod će biti voda. I ja mislim da će to biti super. Ovdje neću stavljati nikakva vrata, jer ću imati vrata za podzemlje. Ovdje neće biti ništa interesantno što bi creeper mogli... Šta? Wow, vještica, ne! Nemoj da umrijem. Pa šta je ovo večeras, ljudi? Pa šta se dešava? Umrijeću. O, ne. Ne, jedno srce, bježi. Jao, pa šta se dešava ovo večeras? Nije nimalo sigurno. Ok, ljudi, čekamo da svane zora. I hvala što ste gledali još jednu epizodu. Nadam se da ste uživali. Ostavite svoj komentar ili savjet ispod ovog klipa. Šta još da radim. Kao što vidite, životinje ne daju ova čudovišta mira da gradim. Šta mislite o dvorcu? Da li je dobra ideja? Da li treba napraviti neke izmjene? To sve možete ostaviti u komentari. I do idućeg puta vidimo se i uživajte.